Ndabasuje kainonge kubaha ikaze mwese hano ku Ibendera TV. Turi kuwa gatatu tariki 16 Mata muri uyu mwaka wa 2025. Amakuru agezweho muri aka kanya rero tugiye kwibanda hariya mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aravuga yuko abasore babiri Muji wa Goma abo muri FARDC bishyikirije Alliance Fleuve Congo 23. Turababwira kandi ko abandi basore babiri bishe umuryango wose bakawumara bamaze gufatwa n'abarwanyi b'umutwe wa 23. Turaza kandi kubabwira ko inkambi ya MONUSCO na SAMIDRC muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hariya muri Goma zose zagoswe n'abarwanyi ba AFC M23. Turaza kumenya impamvu y'ibi ngibi. Turaza kandi kubabwira ko ingabo za AFC M23 zimaze kumanuka ari nyinshi ziva Bukavu zerekeza Nyangezi zigakomereza muji wa Uvira. Birumvikana byanze bikunze aha mu muji wa Uvira ni gahunda bashyizemo imbaraga zikomeye cyane. Turaza kandi kubabwira ko undi muyobozi mu bayobozi ba Wazalendo yiciwe mu mirwano yabaye ku munsi w'ejo muri Kivu y'Amajyepfo. Uyu rero akaba ari uwo muri Wazalendo nawe warashwe n'abarwanyi b'umutwe wa M23. Turaza kandi kubabwira ko FARDC barimo guhunga bava Bukavu bava Uvira ubwo turaza kureba aho barimo kwerekeza. Hanyuma turaza kandi kubabwira ku mirwano yabereye muri Kivu y'Amajyepfo mu gace kitwa Kabamba. Turaza kubyerekezamo ku buryo burambuye muri ka gace twahariye imirongo y'urugamba. Hanyuma turaza kandi kugaruka ku basirikare barenga 15 bose b'igihugu cy'u Burundi bapfuye barashwe mu mirwano barasiwemo n'abarwanyi b'umutwe wa M23. Ngibyo rero ibyo tugiye gusangira muri aya makuru tugiye kwinjiramo mu kanya ku buryo burambuye, nyuma yo kukwibutsa gukora like ku Ibendera TV kandi no kwibutsa gukora subscribe niba utari wayikora. Hanyuma mu gihe ukora subscribe ujye wibuka ko kantu kameze nk'inzogera. Ndabasuje rero kandi mbahaye ikaze mwese mudukunda mukadukurikira muce muherereyemo byose, abari mu ntara zose z'u Rwanda mu turere dutandukanye by'umwihariko wo mu karere ka Kayonza mu ntara y'Iburasirazuba. Hanyuma n'abandi badukurikira abatajya bavanaho ngo barebe ku ruhande. Niko kandi dusuhuza tunaha ikaze abadukurikira baherereye muri DRC, kuvuga Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Ubugande, Burundi, Tanzania na Kenya ndetse na Afrika y'Epfo. Hanyuma kandi nawe mudukurikira muherereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu Bubiligi, mu Buholandi, mu Bwongereza, mu Bufaransa no mu Bushinwa. Mwese turabatahije kandi tubahaye ikaze muri aya makuru. Kanya rero tuyinjiremo ku buryo burambuye. Yesi kaze nanone kuri aya makuru n'amakuru hano ku Ibendera TV ku buryo burambuye. Twinjiye mu reka y'amakuru tuyahere mu muji wa Goma mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri uyu muji wa Goma abasore babiri bo muri FDLR harimo uwitwa Kabeya Joseph na Amahindure Justin abishe famiye yose. Ni ukuvuga iyi famiye bayishe mu gace kitwa Majengo. Iyi famiye rero bishe n'umugabo n'umugore n'abana babiri b'abahungu. Kuri iki cyumweru rero aba bombi bafashwe n'abarwanyi b'umutwe wa M23.
abashinzwe umutekano wo muri AFC M23 bakaba abafashe abahungu cyangwa se aba basore babiri. Mu bikoresho rero babasanganye harimo imbunda ya AK47, babasanganye kandi na grenade ebyiri, hanyuma babasangana na magazine yose yuzuye y'amasasu ndetse n'igikapu cyuzuye ibindi bikoresho bya gisirikare. Abo duhuriye mu rubuga rw'abakunzi ba Ibendera TV ngira ngo aba namaze kubabereka rwose, bakaba bamaze gufatwa. Kwabo nababwiye ikomeje kuba ahangaha mu mujyi wa Uvira ndetse no mu bindi bice bitandukanye. Indi nkuru kandi ubwo twihuse nababwira nuko mu mujyi wa Goma n'ubundi abasore babiri baturuka muri FARDC biyunze kuri ARC, ni ukuvuga igisirikare cy'abarwanyi ba M23. Akaba ari ibikorwa byabaye ku munsi w'ejo tariki 15 Mata muri uyu mwaka w'2025 mu gikorwa cyo gusansibiliza cyangwa se cy'ubukangurambaga ariko na recruitment ubwo ni ukwakira cyangwa se kwinjiza abasirikare bashyashya. Abasirikare rero babiri bo ku ruhande rwa FARDC bakaba barateye umugongo igisirikare cya FARDC bakiyunga ku barwanyi b'umutwe wa M23. Ibi bikaba byarabereye, ni ukuvuga iki gikorwa cy'ubukangurambaga kikaba cyarabereye muri quartier ya Kasika ahangaha muri Goma mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ngibyo rero ibirimo kuvugwa aha mu mujyi wa Goma. Munyemerere nanone aha mu mujyi wa Goma kugira ngo tuhavire rimwe mbabwire yuko inkambi ya MONUSCO na SAMIDRC ziri muri Kivu y'Amajyaruguru zagoswe zose zikaba zagoswe n'abarwanyi ba AFC M23. Izi nkambi rero zagoswe zikaba zagoswe cyangwa se zirimo kurindwa n'abasinepa ba AFC M23. Ibi rero bikaba ari mu rwego rwo kugira ngo hacungwe umutekano wabo ku buryo bukomeye cyane. Ikindi kandi nuko umusirikare uhirahira asohoka muri izi nkambi bitazwi na AFC M23 ngo arafatwa nka wazarendo cyangwa FDLR ahite araswa nta nteguza. Ibi rero bikaba bivuze yuko byanze bikunze aba basirikare bagomba kugendera ku mabwiriza ya AFC M23 mu gihe cyose bakira ahangaha muri iyi nkambi, dore yuko magingo ya n'ubundi bifatwa nkaho iki gisirikare cyatsinzwe. Ubwo rero birumvikana abasirikare bose batsinzwe baba bafite uburyo bacungwa, bafite uburyo barindwa, bafite kandi n'uburyo bafata cyangwa se basaba ikibari mu gihe aramuka hari impamvu yibaye yuko bajya kwidepurasa. Ngibyo rero ibirimo kuvugwa muri iyi nkambi. Izi nkambi zamaze kugotwa n'igisirikare cya AFC M23. Hanyuma ni munyemerere kugira ngo ngende nihuta kubera ko amakuru yo ni menshi kandi umwanya uba urimo kuducika amasaha tugendana. Reka mbabwire yuko undi muyobozi muri wazarendo yarashwe muri Kivu y'Amajyepfo, akaba yarashwe n'abarwanyi b'umutwe wa M23. Biravuga yuko uyu yarashwe mirwano yabaye ku munsi w'ejo ubwo abarwanyi b'umutwe wa M23 barwaniraga ahangaha muri Kavumu, ndetse makuru atambutse tukaba twababwiye yuko abarwanyi b'umutwe wa M23 babashije kwisubiza imijyi ine ahangaha bari barambuwe n'abarwanyi cyangwa se yari iri kuyoborwa
na Wazalendo. Amagingo yangaya rero uyu nubwo amazina yatashyizwe ahagaragara ariko mu ishusho cyangwa ifoto yashyizwe ahagaragara ndi kureba hano imbere yanjye namaze no gusangiza abo tuba hamwe ku rubuga rw'abakunzi ba Ibendera TV nuko uyu nguyu yarashwe rwose akaba yamaze gupfa. Aba Wazalendo rero bakaba bahawe isomo rikomeye cyane nkuko nakomeje kugenda ambibabwira ko abarwanyi b'umutwe wa M23 babasezeranyije ko utazamanika amaboko bazamuha isomo rikomeye ndetse n'ububabare bukomeye cyane. Tukiri ahangaha muri Kivu y'Amajyepfo ni munyemerere mbabwire yuko magingo yangaya tuvugana abarwanyi b'umutwe wa M23 bari mu rugendo rubavana mujyi wa Bukavu berekeza Nyangezi bagenda aberekeza mujyi wa Uvira. Uko mbireba muri video ndi kureba hano imbere yanjye namaze no gusangiza abo tubana mu rubuga rw'abakunzi ba Ibendera TV n'abasirikare benshi cyane ubareba ku murongo n'umurongo udashobora kureba ngo uheze, ni benshi cyane. Abangaba rero bakaba barimo kumanuka berekeza mujyi wa Uvira mu rwego rwo kujya gukemura ibibazo biri hano mu mujyi wa Uvira. Ubwo birumvikana no kujya kuwufata. Hanyuma abangaba bakaba barimo kugenda abanyura mu bice bya Karemi. Magingo yangaya aha muri ibice bya Karemi ngira ngo abahazi ni inzira abarimo kunyuramo. N'abasirikare rero bo ku ruhande rwa AFC M23 muri gahunda abarimo yo kujya gufata umujyi wa Uvira, dore ko nababwiye mu makuru yatambutse ko mwenyewe General Sultan Makenga yamaze gutanga itegeko rikomeye cyane, ndetse biravugwa yuko uwe mwenyewe ari nawe uyoboreye uru rugamba rugomba gufata uyu mujyi wa Uvira. Akaba rero ari ibintu byamaze gufata indi ntera ikomeye cyane, aho byanze bikunze uyu mujyi wa Uvira rwose umaze gufatwa ku kigero cya 68-70. Abarwanyi b'umutwe wa M23 bakaba bahize yuko ugomba gufatwa wose 100%. Hanyuma rero ni munyemerere mbabwire yuko abasirikare ba FARDC barimo guhunga amasigamana bava mujyi wa Uvira. Ubareba rwose ku ifoto barimo kuyabangira ingata, nyamara kandi ubona yuko igikoresho cyo baba gifite, ariko ubwoba bari bwose ubareba ku ifoto rwose barimo barayabangira ingata. Hanyuma rero abasirikare benshi ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC hamwe n'imitwe yitwaje intwaro isanzwe ikorana bya hafi n'abasirikare no kuvuga FDLR na Wazalendo bavuye mu mujyi wa Uvira bajya Iruvungi mu rwego rwo kugira ngo batangire kugaba ibitero Ikamanyora, Nyangezi na Bukavu aha agenzurwa na AFC M23. Ibingibi rero ngo ni muri ya gahunda yo kugira ngo aha mujyi wa Uvira n'ubundi abarwanyi b'umutwe wa M23 batazahafata. Nyamara kandi magingo yatuvugana nuko abarwanyi b'umutwe wa M23 nabo bamanutse n'uburakari bwinshi n'imbaraga nyinshi na determination yo ku rwego rwo hejuru, bamanutse gufata uyu mujyi wa Uvira. Ruvungi rero aka gace aba barwanyi ba FARDC na Wazalendo na FDLR barimo guhungiramo na gace gaherereye mu kibaya cya Ruzizi ahazwi nko muri Plaine de Ruzizi, akaba ariho hari uduce tugabanya teritwari ya Warungu na Uvira muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Makuru aturuka muri bice aravuga ko
abarwanyi bo ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo ibi babikoze ku itegeko ryaturutse i Kinshasa ribategeka ko bagomba gukora ibishoboka byose kugira ngo uyu mujyi wa Uvira udafatwa n'abarwanyi b'umutwe wa M23 ndetse bakaba bamaze guhabwa ibwiriza ry'uko mu gihe uyu mujyi uzaramuka ufashwe aba barwana ku ruhande rwa leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo tayari bazaba bari mu bibazo bikomeye cyane. Hanyuma rero ni munyemerere noneho twerekeze mu mirwano ikaze yashyamiranyije cyangwa se yahuje abarwanyi b'umutwe wa M23 na Wazalendo mu gace ka Kabamba muri Kivu y'Amajyepfo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuri uyu wa gatatu mu gitondo imirwano yabaye hagati y'imitwe yitwaje intwaro ya Wazalendo n'inyeshyamba za AFC M23 mu gace ka Kabamba mu majyaruguru ya Irambi Katana mu ntara Kivu ya Amajyepfo ni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Makuru aturuka muri aka gace aravuga ko imirwano yatangiriye ahitwa Irambo igakwira muri centre y'ubucuruzi ya Kabamba yerereye ku mupaka uhuza teritwari za Kabare na Karehe ni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ku isaha ya saa 5 za mu gitondo kuri uyu wa gatatu tariki 16 Mata muri uyu mwaka w'2025 nkuko tubikesha Actualité CD, urusaku rw'amasasu rwatangiye kumvikana mu mpande nyinshi muri ibi bice bituma ibintu biba ibindi. Ibi rero bikaba byakombeje cyane ndetse imirwano irakomera, isasu rivuza ubuhuha. Muri iyi mirwano biravugwa ko ngo humvikanyemo amasasu y'imbunda nini n'intoya ndetse kandi biravugwa yuko ngo mu mirwano yabereye hashobora kuba hakoreshejwemo n'ibifaru kubera ko ngo hagiye hanaterwa amabombe. Ibi rero bikaba byazamuye bukana bw'iyi mirwano yabereye muri ibi bice. Kuri ubu ngo ntushobora kumenya ugenzura aka gace ka Kabamba kubera imirwano ikomeye cyane irimo kuhabera amagingo yangaya. Inzego zibanze n'inzego z'umutekano nabo ngo batitiye ndetse ngo ibintu bikombeje gufata indi ntera nyuma yuko abarwanyi b'umutwe wa M23 bavuga yuko bagomba kuvanamo aka gace nako bakakafata kugira ngo bagende bakora isuku n'isukura ndetse bizere ko ibice byose nta muntu ugomba kubagabaho ibitero abiturutsemo. Ngibyo rero ibivugwa. Hanyuma ni munyemerere tugenda tugana ku musozo mbabwire ku mirwano yabereye muri Fizi. Abasirikare babarirwa muri 17 na 20 b'u Burundi bakaba bahasize ubuzima. Nibura abasirikare barenga 17 b'Abarundi bafatanya na FARDC biciye mu mirwano ikaze yabahuje n'abarwanyi batwirwaneho muri teritwari ya Fizi mu ntara Kivu y'Amajyepfo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Izi ngabo z'u Burundi zikorera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zikaba zirimo guhura n'ibibazo bamwe bita ko ari ibigeragezo muri iyi mirwano, dore ko barimo kuyikubitirwamo no kuyitakarizamo ubuzima umunsi ku munsi umusubirizo. Imirwano rero ikaze yabaye kuri uyu wa gatatu tariki 16 Mata muri uyu mwaka w'2025 ni hagati y'ingabo z'u Burundi zifatanije na FARDC na Mayimayi yitwa Biroze Bishambuke n'abarwanyi bo mu mutwe yitwaje intwaro wa Twirwaneho. Abangaba rero abo ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo akaba ngo ari bo bateye bagabye ibitero kuri Twirwaneho ndetse ibirangira iyi Twirwaneho ibahaye isomo rikomeye cyane. Nimirwano ngo yagabwe mu bice bya Rugezi na Kabanju
muri teritwari ya Fizi aha muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nkuko byatangajwe n'umwe mu barwanyi batwirwaneho waduhaye amakuru, yavuze ko byibuze abasirikare bagera kuri 17 b'u Burundi ndetse barenga ngo baguye muri iyi mirwano. Ibi rero bikaba bivugwa mu gihe ngo imirambo yabaye myinshi, ariko kubera ko ngo imirwano barimo kuyirukansa bikaba bigoranye kumenya imibare nyayo. Gusa magingo yangaya biravuga yuko ngo abaguye muri iyi mirwano bo ku ruhande rw'u Burundi ngo bakaba 20, mu gihe abo ku ruhande rwa FARDC na Wazalendo ndetse na FDLR bo imibare itari yamenyekana, nubwo nabo ngo barasiwe muri iyi mirwano ari benshi. Iyi mirwano rero ikaba ikomeje kandi yamaze gufata indi ntera, ariko twirwaneho ikaba ikomeje kubotsa igitutu ndetse ikaba ngo yabokejeho umuriro, ibatsaho urusasu, birangira abarwanyi birutse bayabangira ingata, abandi bahasiga ubuzima nyine nkuko tumaze kubibabwira. Ngibyo rero uko bikomeje kuba byifashe aha muri updates zitandukanye tuba tugenda tubagezaho muri aya masaha. Karero mbashimire, mbifurize kugubwa neza, mukomeze kugira amahoro n'amahirwe, ubwo natwe amakuru tuba dukomeza kuyabakurikiranira. Mugire ijoro ryiza rero, Imana ikomeze kubarinda. Bye bye.